7 students based on the theme Safe Earth, Safe Environment. Let us talent, and they have drawn a very beautiful picture. The teacher side also, the drawing competition. So please, the winners, you know yourselves, kindly come forward. Okay. Ang kutong school natin, joto kanti na mga tambay yata. Gusto na ito ko program organize kayo lagi. Ang kut has rangga tino program mo kayo na pag. Kay hainay bisi robo mo ay kinato na ito program mo na niya kayo. Kay o school ni joto student je sunai ko future di bagi ang mong ibagi school ni tay nor jate kaham ke puri manate kaham ke discipline ke tomanate awala angiye ne tay nor jate future nor success na thangkai student nor discipline ma tomai tay no ni गार्जियन निको को खनाइबा सोलिबो ताई आंजो तो स्टूडेंट को पहले पोरिनान सिमिया नरो इंति मुसामु ताई विभिन्न फुमु खेलाधुला नि माध्यमे बंगो नोंनि फ्यूचर को ट्राई खेलि ताई पोरिनान सिमि मेन नोंनि जे पेरेंट्स रो नो पहले बंगो सुदु पोरिनान सिमि बंगो गाइड ता खेलि Mula বিভিন্ন কারিকুলাম খেলেনি ইনডোর গেমস আউটডোর গেমস গোबां रोखोमनि खेलाधुला दं बंगलो एनकारेज खेलि उन्दै खेलाधुला खेलि परियाव सिंबंगलो बेस्ट खायदा दं मोसामु रोजाबमु जोंमु जतनो बंगलो बेस्ट खायदा दं ताई डिसिप्लिन केमा दं बंगलो ताई तिनिनि प्रोग्रामनि मेन मनि थीम के लेट्स प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट okay I listen or sing environment no some protect kalina one men of team in the program in the 21st annual day okay amona anjo to student no kaine noro abuni simino sini environment no safe kaine ni bagi abuni simino noro ma chai to play tai asino bibinno musamu usapu bisingti bibinno performance bisingti सिंचोतो लोग लेके भाई के एनवायरनमेंट में से रिजल्ट फेमर उन्होंने स्टूडेंट लोग